Haga jingle kai FIFA World Cup naga Group I happening ka France, Persia ke Senegal. Bargane ka sin ka balai bagine ki artli ki ken hun kenya kendu haga jingle kai FIFA World Cup. Haba phai shagane ka jingle kai haga kela step ka jingle kai ka long maria khai. Haga ba baro artli ki ken hun ki klem la ban pen khijar. Hadu bakur ka sau peusan minit ban riu minit ka additional time. Badai haga kela min kata haga minit ke ban riu peu hen riu urang ele kai baken sai ke France ukelian Mbappe pulio ban Thep ya ke gol ke baning kong haga ni ke jingle kai bad ya ke bol le rapen bu dau Olias bad haga minit ke bapra peu ar ke France kalio biang ban Thep ya ke gol ke ba ar leng bau barkola bad ya ke bol le rapen bu dau Rabiot Henry de haga additional minute kata haga minit ke bakendai peu plusan Senegal kali ban Thep ya gol ke baning kong jongka hak ni ke jingle kai lengba u Ibrahim bada shwa ban kut ke jingle kai kata ka minit ke khandai peu plus riu ka France kali yo biang ban Thep ya gol ke balai bada ya kani ke gol yo biang ban Thep lengba u Mbappe bad kani ke dairu ke gol ke ba ar jong Mbappe hak ni ke jingle kai bada hadu bukut ke jingle kai ka France ka bade ka runners up hak World Cup baladep kala khur ka nam job dan laila ko wei hak ni ke jingle kai World Cup sedang jongka mentau senam arhajar arpenriu. Agway per kecing lekai naga Group I apa dengan ke Iraq, Persia ke Norway. Ke Iraq ke badai ke ri ke beliau benrung biang syaka World Cup hadin sau peu senam. Kat baga Norway ke beliau benrung syaka World Cup hadin arpeu pras senam. Bad kane ke deru ke sin ke beningkong begini ki artli kiri. Kini akan doa kecing lekai FIFA World Cup. Abang ipai syaka ke kecing lekai ke ri jong Haaland kalau khur ke nam job hadin bagalala ben pilim suk ya ke Iraq. Adu sau lakaway bad haga nega jingle kai orang Thep gol baken sai jong ke Norway u Haaland ulio ban Thep adu ar gol kata ulio ban Thep ya gol ke baningkong haga minit ke ba ar phukundai bad ya gol ke ba ar ulio ban Thep haga minit ke ba sau phulai